Yabona uSimomoza bafowethu. La muntu bafowethu uhlakaniphile lo muntu. Siyenze lokho ukuthi ke ucijile ngobuso kodwa la muntu uhlakaniphile uSimomoza bafowethu uSimomoza. uSimomoza ngempela bafowethu yabona makuthiwa khona uMaskandi ohlakaniphile ojulayo acabanga bese yakhuluma. Ebese ukukhuluma kwakhe kuba ngazi ukuthi ukhuluma isiphukuphuku vele ngoba nakho uvana udume ngokudala lapha. Uyakhuluma uSimomoza ukuhlakaniphile. Ngiyakhumbula ngenza ivideo ngolunye usuku ngiyala lengane ebhova ukuthi uSimiselo yayikade ithuka inhlambe stage uyibona ukuthi awutshwala nje dawe nje nyamaphepha. Ngiyakhumbula ngenza leyo video ukuthi yazi yaba khona inkulumo ethi akangathi uSimiselo eqala ukuvela kubantu bese idayisa njengomuntu ongenandaba owenza noma yini noma ngasikhathi ngoba abantu leyo nto izohlala ebantwini bese kuthi kusasa bakwenzeka kunento esiphokula abantu besondele kuwe bese bethi abantu bekuhlonza njengomuntu vele oyihlo ngandlebe na njengomuntu ongatshelwa na njengomuntu owenza umathanda. Ngiyakhumbula ukuthi ngayenza ivideo yayi kanjalo ikhona kuyo le account hayi ngene yavalwa ikhona kuyo le account. Izolo ngibona inkulumo kaSimomoza ngizokhotha yona nje ngoba ngifuna ukudla amandla kaSimomoza nami lento ke ngayicabanga kodwa kanqene uyikhuluma ngoba abanye abantu mhlambe bebezoyihloza njengomona mangiyikhuluma kodwa nje bayikhuluma uSimomoza ngathi mina awu kanti angedwe ngicabanga ngalendlela kanje. Yabona bafethu uSimomoza uma ethi lento yokuthi uSimiselo belokhu bacela ukuvusela imoto ebhova ayikho into ngempela ephoqa leyo nto and ayikho into engabasiza nje ngalokho kuvuswa kwemoto ebhova ngoba kungenzeka ukuthi ibhova kwalona vele livele lifisa ukuthi emhlabeni lihambe nezinto zalo. Into abantu abangayenza bafowethu aba right ngokwama position abafunela uSimiselo umsebenzi asebenze ethezama ke qhubeka ecula ebesebenza kodwa enayo imali engena inyanga nenyanga eumuholo namahithi mawukuthi wayidalelwe ukushaya amahithi uyowashaya amahithi kodwa ebesebenza athenga imoto afuna ukuyithenga nafisa ukuyithenga imoto ngoba ukueda kule nkulumo kaSimomoza ukukhomba ukuthi ngempela nami ngengayijulele bafethu akuyona itekisi leya kungcono ukuSimisela ukhala kangaka nje ukuthi bacela ukuvusela imoto kabakwabo bakhuluma ngemoto engakwazi ukusebenza ingenisa imali ekhaya noma kube mhlambe i-truck lokukha inhlabathi noma i-truck lokwenza kodwa yona imoto engathi mayivuswa ebese iba usize ekhaya mhlambe ikwazi ukuqhubeka ingenisa isaka eziko. Uyabona ukukhuluma ngemoto kanjalo ezothi mayivuswa iqhubeke yondla umndeni ngabe uya-understand umbuzo uthi imoto idinga maintenance imoto ihamba ngodiesel nangopetrol ujoba uSimomoza uSimiselo engasebenzi uma leya moto ilungiswa ilunga ke ngoba akasebenzi uzobe seyetha ngani yena uzobe seyimaintaina ngani yophinde ithi mayifile futhi aphinde acela ukukhandelwa. It doesn't make sense bafuthu ngempela. It doesn't make sense ngempela bafuthu yabona makuthiwa into ngempela it doesn't make sense ayenzi ngempela isense not unless ukube sikhuluma ngemoto lapha eyitekisi noma eyitruck noma nje noma iluhlobo lemoto kodwa olungakwazi ukungenisa imali. Angikhozi yamoto ngoba ekhala ukuthi ayivuswe yingoba ngempela ikhona angayenza ngale yamoto yena ezomenza ukuthi empilweni azame ukuthi aqhwishalaze impilo yephambili. Uqinisile uSimomoza bafuthu mayithi abasemandleni abafunele leyangane umsebenzi mangabe indlela ikhona abayifunela umsebenzi leyangane isebenze ikwazi ukuba busy nayo ithenge imoto yayithandayo isingayikhanda le kayise nemali yayo izobe ihola mangukuthi inesifiso ukuthi ikhandele kayise kodwa nje abayithola umsebenzi leyangane lento yokufuna ukuvusela imoto ngempela awinaba ngiyibona ukuthi umehluko izowenza kuphi ngoba akuyona imoto yomsebenzi leya asiphiki ibhova kuyiqhawe bafethu nami kuyiqhawe lami linamagalelo onke kodwa nje ezinye izinto zifuna sibuke sibe nefair siphinde futhi ingane sitshele iqiniso. Uyabona bafethu uSimomoza lwamfo bafethu undelinye iqiniso abangeke balinaka abantu ngoba kwazi ukuthi umsangano. Ngiyakhumbula kade uLusanda ebizwe kumbuso wamaciko nengane kaMtshengiseni wafika uLusanda wakhuluma amagama angekho right ewabhekise koSkhevani. Ngiyakhumbula ukuthi uSimomoza waphumela obala wathi lalela ke Lusanda mfana awungene impini zoyisho nonyoko wena uyingane laba bantu wena oSkhevani noNelson obaba bakho awukwazi ukuphimisela igama elithi laba bantu
ngizwa kuthiwa laba abantu ngisho ngabe wena uyazi ukuthi ekhaya kunama differences kangakanani kodwa wena ukho kuyiposition yokukhuluma kanje ngoba laba bantu ibona abantu onabo abadala uyibona abantu abakubhekile so awukwazi ukuthi laba bantu uthi wena kubo ila uma uyokhuluma kuma TV uthi ngizwa kuthiwa laba bantu uyihlo bakho lapha ukuthi kuthini ukukhuluma phakathi kwabo nonyoko akukuthinti wena uyingane wena noyihla lapha ekhona engaguquka ethuneni base ngahlelo ukukhuza thina losana sibe sikhona siphile wasishiya wathi sikade izingane zakhe usimamoza bafowethu ningamthathi kancane lo mfo unelinye iqiniso lo bhuti ningamthathi kancane bafowethu yekandi ukuyigugela kwakhe kodwa lo muntu mawuzomlalela uhlaniphile usimamoza kakhulu futhi hayi wenganza ukuthi ngiyathemba uzwela ukuthi ikhulume kanjani lensizwa mangabe ikhuluma udaba olufana nalolu daba oluthenda ukuvuswa okwemoto ePhofu ukuthi abalandeli bahlanganisa imali laphana ke ezothunyelelwa usimiselo ukuze bakwazi ukuthi bavuse imoto eyayigugu ukubona laphana eyayisetshenziswa iPhofu likadikadika umuntu okhathele ebuye ekhuleni ke laphana le ndoda ibekwana umbono ohlukile laphana ngazi noma abantu abaningi bazokhombisa ukuthakasela mangabe bathi le nsizwa okanye umuntu ofuna ukulekelela kulomndeni akazame ukuthi mhlawumbe atholele lezi nsizwa kuyingane zakamgqumeni umsebenzi ke laphana mangabe bakhona bekhona ukuthi mhlawumbe bazivusele emakhaya kubo nana ukuthi mangabe bayithanda le moto benamandla bazivusele yona ke laphana kukhulu wengaza kwethu akukhulumile ukuncoma laphana nensizwa uSimomoza ukuthi le nsizwa ihlakaniphile imbono ubekayo imbono ephusile khulunye wengaza kwethu ngapha nangapha abanye bathi cha ayivuswe abanye bathi cha ayingavuswa intwana lezi asitholele umsebenzi wona ngakuthini mhlawumbe kwakuphawula ngalolu daba ake sivele ehlane comment section ke ngizwe mina ukuthi wena mhlawumbe uthini lwakho uvo ngalolu daba ngilesibhono enganza kwethu ke sengithatha ijumbana zami sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.